Nō reire karema, hei whakapuaki mai I ona whakaaro e pāna ki ngā whakaritenga tāke hou nei e whakaaro hia ake nei e te kāwanatanga. Ko Shane Jones, māngai o te ropu toranga pū o reipa, tēnā koe e te rangatira. O whakaaro tuatahi e pāna ki ngā whakaritenga tāke hou nei? E nei whakaaro, ka hore no te ripuata kia puta, o tira roa no tēnei take. Me pēhea te ture tāke e pāna ki te hunga whiwhi whare. Pēnā e hia rani whare ono rātou ka hokaina e rā whare horakau tērā iwi e utuana I te tāke. Ki te whakapiki hia te GST, tā mātou e awangawanga nei ngā pēheke rani ngā whānau āhua pani nei. Ka pai rani te kāwanatanga ki te tuku he toronga āwhina mai ki a rātou. O tira tāku ki a tātou, ki te whakapiki ngia te GST, ki te kore he āwhina, ko te iwi ka tāmia māku mea ki a tātou, ko a tātou tai tamariki me ngā whānau, ka mutu he nohi nohi wā rātou tamariki. He pai ki a koe kia tapahia ngā tāke a ngā kaimahi? Ki te tapahia haere tia te tāke, ka kite rātou I ngā moni hei whāngai, I ngā hōtaka, hei whakahaere I ngā huatau, hei whakahaere I ngā ratonga mai I hea. Mahama nohi o te pahu ka tapahia haere tia te tāke. Engari ki te utonu rātou ki tēnā whakaaro, ko wehenga hōtaka, ko wehenga kaupapa, ka kotia tapahia haere tia e rātou. E korero ana koe mō ngā whānau Māori kararupea I ngā whakapiki hia ke te tāke GST, te tāke hoko nei, te āhuene kāre koe I te tautoko I tērā whakaaro? Tāria te wā. Ki te whakapiki hia te GST, māku ki a tātou tērā no atu wetahi atu tāke ka whakaitingia. O tira ki te whakataimahangia te hunga āhua rawa kore, tā te mea ko te pata, ko te parawa, ko ngā kaipera, kore tae te whakataha ki te GST. Nā ki te piki te GST, rapu hia he whakaaro me pēhea rani e māma I te hunga I ti nohio wā rātou moni. Nō reira, hea tā koutou kaupapa tāke, koutou o te ropu toranga pū o reipa? Rono mātou e rapu ana me pēhea rani ngā tāke e ngau ai ki te hunga whiwhi whare. Tatare ana mātou kia ki te ngako o ngā kōrero kei roto I te ripuata āhea rani hurahia ai a pōpō a te tahi atu rāpea a te praere. Hei ko nā mātou whakapuaki ai o mātou whakaaro. Engari ko te tino māharahara wainganui a mātou, me kauarawa tātou I tuku I enei whakarereketanga, hei aka taimaha I te hunga, he ou noihio wā rātou pūtea. E tika ana rānei kia tapahi tāke I te wā e raru ana te ao whānui I te whakahekenga o te ohanga? Ko e tāku e mea ke nei, māma nohi o te pahu ka whakaitingia te tāke, ki te pērā ka iti hoki te moni kei te kāwanatanga hei whakamahi hei aka paupau mā rātou. Me hihana rātou ki te whakaiti ngā tāke, te rape he tohu tērā ko ngā hōtaka muri mai ka whakaitingia hoki. Kaupapa whakamutunga hei kōrero mātau e Shane, kia toru o hara kino kua whiua atu te ki. O whakaaro e pāna ki tērā kaupapa nā hinara rāua ko Te tahi māku ki a tātou he teko noihio nei tērā. Ko tōna tikanga ma te kōti, ma te kai whakawā e tohu e whakatau, he hōti te whakawhiu. He tohu pēr tēnei kei te raru tonu te kāwanatanga ko te Pāti Māori kei te whakahe. Ko te Pāti Act kei te whakahaurangi rātou I a rātou anō mo tō rātou hari. Engari kei wareware tātou ko te ao Māori. Ko te nuinga o te hunga e whiu ana ki roto I te whare here he taitama tāne Māori. Engari, ko te nuinga o te hunga e mamai ana I o rātou hara ko tātou anō ka te iwi Māori. Shane Jones, māngai take Māori mo te ropu reipa, tēnā rā koe mihi ana ki a koe. Kia ora. Kia ora rā.